Ese mwe muzi ko amasezerano y'amahoro y'amateka yari yitezweho gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ari mu marembera? Tekereza Perezida Donald Trump yicaye mu biro bye i Washington agerageza kunga Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ariko mu gihe bari muri ibyo biganiro intambara ikarota inyuma yabo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bikomeye u Rwanda n'umutwe wa M23, nyamara Kinshasa yo igakomeza kwisha inyuma y'icyo cyitwa strategic partnership cyangwa se ubufatanye mu bya gisirikare n'ubukungu, igakora ibikorwa bishobora gusenya burundu ayo masezerano. Niba ushaka kumenya impamvu Amerika isabwa guhindura imikorere igahagurukira Kinshasa mbere y'uko ibintu bizamba, kumana natwe kugeza ku musozo w'iyi nkuru. Ntibibagirwe gukora subscribe no gusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Nshuti bavandimwe, rero reka dutangirire ku mizi y'iki kibazo. Hamaze gushira hafi umwaka wose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bishyize umukono ku masezerano y'amahoro yari ashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masezerano akabazwi cyane nka Washington Peace Accords. Yari afite intego imwe rukumbi: kuzana amahoro arambye ndetse n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, akarere kamaze imyaka n'imyaniko karangwa mu mutekano muke. Nyamara nubwo aya masezerano yasinywe, kugeza ubu gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho bisa n'ibyabaye ndanze cyangwa n'ibyaheze mu kirere. Biragaragara neza ko niba ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bushaka gusigasira aya masezerano y'amateka yiswe Washington Accords, bugomba gushyira igitutu gikomeye ku nshuti yabo nshya ariyo Leta ya Kinshasa kugira ngo yubahirize ibyasabwaga gukora. Ntabwo bishoboka ko uruhande rumwe ari rwo rusabwa kubahiriza amasezerano mu gihe urundi ruhande rukora ibyo rwishakiye. Reka turebe uko Amerika yitwaye muri iyi minsi ishize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ibyemezo bikakaye cyane u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 bavuga ko bafitanye imikoranire. Impamvu nyamukuru yateye ibi nuko mu mpera z'umwaka ushize, ubwo Perezida Trump yari yakiriye Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame i Washington mu biganiro byo kunoza amasezerano y'amahoro, umutwe wa M23 wari wakoze ibitero bikomeye ugamije gufata umujyi wa Uvira. Uvira ni umujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ufite agaciro kanini mu bya gisirikare n'ubukungu. Kuki Amerika rero kuba ibi bitero byarabaye, abakuru b'ibihugu bari Washington, kuri yo byafashwe nk'agasuzuguro gakomeye ku bikorwa byabo byo kunga impande zombi. Mu ntambara imaze imyaka 3 ikaba ari ishami ry'amakimbirane amaze ibinyecumi. Amerika yarije ishoramari rya za miliyari z'amadolari kugira ngo igarura amahoro cyangwa itume nyine hongera kubaha amahoro. Bityo rero ikaba yararakajwe cyane n'icyo gitero kuko byarabarakaje cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo gikarishye aho yafatiye ibihano u Rwanda, aho itari iherutse gufatira ibihano u Rwanda mu myaka 10 ishize. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Werurwe, Washington yafatiye ibihano n'amabwiriza akumira itangwa rya visa ku bayobozi bakuru b'u Rwanda. Ntabwo byagarukiyeho kuko mu mpera za Mata, ubwo navuga mu kwezi kwa 4, Minisiteri y'Imari ya Amerika Treasury Department yafatiye ibihano uwahoze ari Perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange, imushinja guha ubufasha bw'amafaranga n'ubwa politiki umutwe wa M23. Ikindi gitangaje cyane cyanavuzwe mu makuru yasakaye nuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika State Department bivuga ko yaba yaranimye visa Perezida Kagame ubwo yashaka kwitabira igikorwa muri kaminuza ikomeye ya Harvard University. Ariko igikomeye kurusha ibyo byose nuko igisirikare cy'u Rwanda RDF, inkingi ya mwamba mu by'umutekano n'ubukungu mu Rwanda,
cyabaye igisirikare cya kabiri gusa ku mugabane wa Afurika gifatiwe ibihano n'igihugu cy'Amerika. Ku rundi ruhande dore uko ibintu bimeze i Kinshasa, Perezida Tshisekedi na guverinoma ye bagiye bagirana umubano wihariye n'ubuyobozi bwa Trump. Nyuma y'amezi menshi y'ibiganiro mu mpera z'ukwezi k'Ukuboza, Kongo yasinye amasezerano yagutse y'ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano avuze iki? Aho uburenganzira ibigo by'Abanyamerika byo gucukura amabuye y'agaciro mu gace gakungahaye cyane kazwi nka Copper Belt Region. Ibi kandi bizatuma amabuye y'agaciro ya Kongo yoherezwa mu burengerazuba agana ku nyanja ya Atlantique anyujijwe mu muhanda mugari wa gari ya moshi witwa Lobito Railway. Umuhanda watewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari ubukungu gusa, Kinshasa yanemeye gushyigikira politike ya Trump y'abimukira. Yiyemeza kwakira abantu birukanwe muri Amerika baturutse muri Amerika Latine ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Umuntu wese ureba ibyo twavuze haruguru yakwibwira ko Kongo ari umufatanyabikorwa w'intangarugero mu gushaka amahoro, ariko ibyo ni ukwibeshya kure cyane y'ukuri. Reka tubisobanure neza. Mu gihe umutwe wa M23 wagiye ugabanya ibitero kuva mu kwezi k'Ukuboza ndetse ukarekura n'ibice bimwe na bimwe wari warafashe kubera kubahiriza ibisabwa na Amerika, igisirikare cya Kongo FARDC n'abambari bacyo bongereye ibitero by'indege zitagira abapilote ndetse n'ibitero byo ku butaka. Ibikorwa byabo rimwe na rimwe byahitanye abasivili mu bigitandukanye. Naho mu biganiro bihuza Kinshasa na M23 byahuje impande zombi hifashishwa igihugu cya Qatar, guverinoma ya Kinshasa ikaba ikomeje gukurura ibintu mu bundi buryo ikoresheje impamvu za tekinike zidafite ishingiro, yanga gushyira mu bikorwa ingingo zibanze zigamije kubaka icyizere. Ikibazo gikomeye kurusha ibindi ni uko Kinshasa yananiwe cyangwa yanze nkana guhagarika ubufasha ihe imitwe yitwaje intwaro itari ya leta harimo na FDLR. Abayobozi bakuru mu gisirikare cya Kongo bagiye baburizamo uburyo bwose bwo guhagarika iyo mitwe, mu gihe guverinoma ubwayo ikomeje guha za miliyoni z'amadolari buri kwezi inyeshyamba zidafite ikizihagarika zihora zigaye ibitero kuri M23. Muri iyi mitwe harimo umutwe ruharwa bosi wayo FDLR. FDLR ni umutwe w'abahezanguni b'abahutu ufitanye isano ya hafi na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. U Rwanda rufata uyu mutwe nk'ikibazo gikomeye cyane ku mutekano warwo, ariko aho kugira ngo Kinshasa iwurwanye, amakuru yemeza ko mu minsi ya vuba imikoranire yayo n'uyu mutwe yarushijeho gukomera. Kudashyira igitutu kuri Kinshasa bishobora gukoraho ubuyobozi bwa Trump. Ibi bishobora gusenya inyungu zose ziri mu masezerano y'amahoro y'ubwayo yateguye, bikanatuma ibihugu by'inshuti mu karere byitaza Amerika ndetse na Kongo ubwayo ikazabigenderamo. Ku ruhande rwa Kongo, Perezida Tshisekedi nta mpamvu n'imwe abona yo kujya mu biganiro mu buryo bw'ukuri no mu mutima mwiza na M23 cyangwa undi uwo ari we wese, niba abona ko ashyigikiwe 100% na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi aracyabona M23 nk'umutwe utemewe n'amategeko ugomba kurwanwa hifashishijwe intwaro gusa, kandi aracyizera ko ashobora kuwutsinda mu ntambara nubwo yakunze gutsindwa kenshi ku rugamba. Gushyigikirwa na Amerika mu bya politike ndetse wenda no mu bya gisirikare byongerera Tshisekedi imbaraga zo gukomeza kumva ko umurongo ukarishye yafashe ari wo ukuri. Ku rundi ruhande twavuga u Rwanda n'umutwe wa M23 wabo bafite impamvu nke cyane zatuma bitabira ibiganiro by'amahoro, babona ko bibogamiye ku bandi cyangwa se bakaba bavuga ko ibiganiro nyine biba byarateguwe mu buryo bw'uburiganya.
Perezida Kagame yanenze cyane uburyo Amerika yitwaye muri iki kibazo, atangaza ko u Rwanda rutazigera rwibwiriza rumanika amaboko cyangwa gupfukamira ibi bintu. Ibihano bikomeye byahanishije u Rwanda bikaba bishimangira imyumvire imaze igihe kirekire i Kigali yuko amahanga ahora iteka arwanya u Rwanda igihe cyose kandi afitiye urwango Kigali. Niba u Rwanda rutagize uruhare mu kumvikana kuri ibi, haba ibitero bya gisirikare bya Kinshasa cyangwa igitutu cya diplomasi cya Amerika, nta na kimwe gishobora kwirukana M23 mu bice yamaze kwigarurira. Dufashe ishusho ngari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gufasha mu buryo buziguye umugambi utavugwaho rumwe wo kwikubira ubutegetsi ushobora gushyira mu kaga umubano urambye hagati y'Amerika na Congo. Perezida Tshisekedi ari kwitwaza iyi ntambara idashira kugira ngo abone impamvu zo guhindura itegeko nshinga rya Congo. Ibi bikazamufasha gutinza amatora yo kwiyongeza manda ya gatatu ku butegetsi. Ari gukoresha amasezerano ya Washington n'ubwoba bw'ibihano bya Amerika kugira ngo atsikamire abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, abita ibyitso bya M23 n'abashyigikiye u Rwanda. Ibi bikaba byatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi banenga bikomeye ubufatanye hagati ya Congo na Amerika. Ibi biteye ubwoba cyane kuko mu gihe Tshisekedi n'abambari be bazaba batakiri ku butegetsi, kandi bishobora kuba isaha n'isaha mu gihugu kirangwamo umutekano muke nka Congo, uyu mubano uzahita uhagarara. None se hakorwa iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gushyira igitutu kinini kuri Congo, bahereye ku kubahiriza amasezerano ya Washington Accords. Ubuyobozi bwa Trump bugomba guhatira guverinoma ya Congo guhita ihagarika ubufatanye ubwo ari bwo bwose n'umutwe wa FDLR, ndetse igahita igaba ibitero bya gisirikare byo kuhashya burundu nk'uko amasezerano abiteganya. Amerika igomba gutekereza ku gufatira ibihano byihariye abayobozi ba Congo babangamira icyo gikorwa cyo kurwanya FDLR, ndetse igahagarika ubufatanye mu bya gisirikare hagati yayo n'igisirikare cya Congo kugeza ubwo Kinshasa izumvira aya mabwiriza. Naho ku bijyanye n'ibiganiro biyobowe n'igihugu cya Qatar, nubwo bitandukanye n'amasezerano ya Washington, bifitanye isano ya hafi cyane. Bityo ubuyobozi bwa Trump nabwo bugomba gukora kuri Tshisekedi muri uru rwego. Washington igomba kosa igitutu Kinshasa mu gikari, ikayisaba kujya mu biganiro ifite umutima wo gushaka umuti koko, igakora ibyo yigomwa ku ngingo z'ingenzi kugira ngo haboneke amasezerano ashoboka hagati ya Congo na M23. Abayobozi ba Amerika bita ibiganiro agace ka nyuma ko guhuza umugambi. Ibyo bivuze ko hasabwa kumvikana ku buryo bwo guha umutwe wa M23 ubuyobozi bw'inzibacyuho mu bice uyu mutwe ugenzura muri iki gihe, mu gihe kimwe Amerika yagafashe Tshisekedi guhangana n'ingaruka za politike mu gihugu cye zishobora kuvuka kubera ayo masezerano, binyuze mu kumuha ibyiza bifatika bishingiye kuri bwa bufatanye mu by'amabuye y'agaciro twavuze haruguru. Ugusoza nshuti bavandimwe, uburyo bwonyine bwo kubona amahoro n'iterambere ubuyobozi bwa Trump bushaka mu karere kacu ni ugusaba buri ruhande rwose kubazwa inshingano, kugira ibyo bakora tutitaye n'inshuti zabo z'i Kinshasa. Amasezerano y'amahoro ashyigikiwe na Amerika yahaye u Rwanda na Congo inyungu nyinshi, ndetse n'igitutu Amerika yashyize ku Rwanda cyari ikiboko cyari gikenewe nyuma yuko Kigali yari yarenze ku masezerano nk'uko babivuga. Ariko ubu Congo niyo iri gukina umukino wo gusenya ibyari byubatswe, ikabikorera imbere y'amaso ya Washington kugira ngo habeho icyizere cy'amahoro n'ubufatanye bwubatswe mu mwaka ushize. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba guhaguruka bagira icyo bakora uyu munsi.
ese mwe mudukurikiye murabibona ute nshuti bakunzi ba Pilot News TV, muduhe ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment section down below, turaza gusubira mu yindi nkuru. Ndabakunda cyane.